Ekhasini lethu le-Facebook sibuza ukuthi uthini umbono wakho ngokuthi isikhulu salokhu yase-Eskom sibhale ukuveza amagama osopolitiki abathinteka ebukhohlakaleni bakwa-Eskom. Asiqala umbono wakho mbukeli, uyalandela. Kunjalo ke kuzakosta ukuthi kumangalelwe yena ngoba ngeke siwathoma indaba kazengaka nasuka la usitshiye emoyeni. Nakathi usaba ukukhuluma namkhaka afuna ukukhuluma nesikhathi azokhuluma ngaso mara uyazi usaba sopolitiki abo bobani benzeni njani nini. Ayisale iginywa nomratha ngoba kuyafana ayinabufakazi. Akubotshwe yena u-Raiders lo uphethe indaba kwazi iqiniso mara ubhalele ukuthi umthetho ukubereka. Angiyazi ukutheni sosaba ukuveza osopolitiki abatye imali ka-Eskom. Inoba bamgrogrisile yiyo le nto ngoku engafuni ukubaxela. Mangabe saphuzisa mangabe seke baveza bonke kwenze baba banjwe sisengxakini nje kanti ngenxa yabo makabaveze bonke umsasazi. U-Henry Durita lona unamanga nje ahlaza amawuthi uyabheka kahle. Ungasaba ukukhipha amagama abantu abenza inkohlakalo unobufakazi